Mình nè cái nghĩ cái nhiều tarik urisau hak por kumbash posteng men step artli gideng ba kila khalem ha ke surok ke badan hajan jokaraj Bhavan Shillong. Ha ke jingja kawe ke kali Maruti ke badan number ML not Sanje pra kendai san not ke bayat ne ke surok ke badan Hadien jokaraj Bhavan kala jular na ke jing syaban ho post elektrik bala khalem lang ha ke jingja. Kat kum ka kubor belai olum ni ki pulit kila ong ba arngut ke badan hapo ke kali kila Mynsaw malumala. Sa away pat udieng se ubaran hanan polok ula kalem syaka kenro jongkaraj Bhavan. Kihe bekinong tre jokatanat forest kilawan poi marmar syaka ni kejaka ban pom mikini ki dieng ke bela kalem ban penti kena bakan ombo hagajing ma ya ke bayat bayang na kini kejaka. Ki pulit kila pensengi ekspor ki kali ban yat na kini kejaka kat baginong tre jokatanat forest bad MEECL kidang wen ya ki dieng bad iki sainar elektrik.